Angibingelele babukeli emakhaya enhla nasezantsi nakubo bonke Nkosi yami bathenga idatha. Ngithi nje ngiyabingelela sanibonani bakithi emakhaya. Sawubona lapho nje ubuhleli nje Nkosi yami, ngithi hey Nkosi yami maye kuba uyazi ukuthi kimi ubaluleke kangakanani. Ngabe nje uyasubscribe manje ukuthi njalo mangabe ngingena la uzokwazi ukuthi usheshe ungibone. Ngiyanibingelela ke nonke babukeli emakhaya. Ngithi ngindlulisa nje ukubonga nokunithanda nokunazisa ukuthi ngomhla ka-30 ngamemezela noma ngatshela abantu ukuthi kumncwabo uyahlehla sengizoba ne-membership, sengizokwenza i-membership engizoyinikeza bonke phela abantu abasondelene nami nalabafowethu ke phela ukuthi ke sibe ne-membership ngenhlanhla ke enkulu. Ngihlale ngisho ke noma ngihlale ngikhuluma ngaso sonke isikhathi ngithi hey mate, angiyisengi ngikreza nje amabhubesi, ngikreza amabhubesi izolo ke emini ngingathola ke nje inkulumana ethi ayibe yinhle. Ngizwe ke ngomunye wabantu engibasizayo laphansi wathi hayibo hey mkrezo amabhubesi hayi asenocream ke manje la waqeza. Ngathi hawusho ukuthini manje? Uthi hayi impela ngiyakutshela nje ukuthi hayi asenocream. Kanti ke bekhona kade ngikufihlile nami bengifihle lento abathi ufihla induku emqubeni. I-membership kaMncwabo uyahlehla isikhona, isiyenzeka, isizokwenzeka maduzane nje. Ngisho ukuthi nobani akayilindele, akayilindele iwulusizo olukhulu phela. Bafowethu nonke ningibukayo nani nonke bafowethu ekade nikhona la ngomhla ka-30 nizwile ngithi sengizokhipha i-membership card. Izothi le membership card mina nawe nje sesingananga abangani. Usungaba umngani wami, usungaba i-family member yami. Ngayichaza ngathi ukuyiphatha nje kwakhe izobisho kuningi esizokwenza nesizophila ngakho nesophila sikwenza. Hayi kanti bengisho kuncane abafowethu laba ngalesikhathi lesingiyikhuluma le ndaba abantu bona babhizi bayavukuza. Kuneyinkampani ke zimbili zizile nje zangi-approacha. Zahlala nami phansi zathi cha dokotela wesizwe yithi laba siyafisa ukuthi nathi senze i-partnership nawe with abangani bakho laba or with ama-client wakho lawo wasizayo. Lokho ngikujabulele kakhulu. Ngikengababuzayo nami ngathi kodwa ke bakithi phela ama-client ami azosizakala kanjani ke wona? Hawu hey bathe weDlamini thatha nje unikeze ama-client akho, hayi kukhulu phela hey okula emqulwini wami. Ngeke ngikuveze manje, ngeke ngikusho futhi manje, kodwa nje kukhulu kulindeleni. Cishe leli lizayo isonto lomhla ka-18 lomhla ka-20 akungisho njalo ngeke liphele nginganitshelanga ukuthi emgodleni wami yini lengiyiphethe, ngingashilo ukuthi yini lemgodleni wami ngiphethe. Ngithole 2 companies evinjwa abafowethu laba, elandwa abafowethu laba babuya nabo bephila, ba-driver all the way la kade besuka khona up until khona la 7334 bayifikela qathatha bathi cha siyacela ukuzokwenza i-partnership nawe. Izokwenzeka ke yinhle kakhulu. Ngiyafisa ukuthi asilihlabeni leli khwela leli sitsheleni nongakezwa ukuthi hayi babangani bakaMncwabo phela hayi iguli phela kuphela bafuthi ngangenzeka phela sizo-accommodate wonke ke manje umuntu. Akwesingathi ke manje iguli kaMncwabo noma ama-client kaMncwabo abangani bami, friends of Mncwabo uyahlehla. Angazi phela laba babhizi abazenza uMncwabo uyahlehla ukuthi sebezoba kuphi manje. uMncwabo usenabangani bakhe abazwayo, aba-officially abazwayo nje emhlabeni wonke jikelele. Kusho ukuthi wena ngoba ukhonza ukuqola abantu usuyayiqolela nje laba balapha nemgwaqweni laba abahamba nami khohlwa.
phinde ngekusenzeka ngibonga kakhulu kodlamini kolokuthwayo kodla ngamandla okudla mandebele koqhina ligadanga nyawo intabeni sandindini koxama kadliwa kwesethu udliwe eswazini lapho imbuka khona amabala bethi nakati yenkomo. Hayi ngiyabonga kakhulu phela nako ngwenye umtimandi obhambulunye kubanzi abambili ngabe siza nomndandakazi. Hayi phela ngiyabonga kakhulu bakithi. Hawu hey ngibonga isandla sendlula ekhanda. Ngibonga kakhulu nabafowethu laba ngiyababonga kakhulu ngomsebenzi abangenzele wona. Lindelane akekho bakithi ongeke athwaleke. Uyazi ukuthi kukhona into okuyikhulume nje ugijima noma ukuyikhulume nje ezilangalaleni ifaneke nesipholofetho thina sibuye singene nasekuthandazini. Lento ingehlele nje ngikhona la ekhaya ngihleli bazokhumbula ade ngihleli nabo ngomhla ka-30 ingehlele nje ngimile phakathi kwabo yehla fika athi qithi bathi khuluma ngale ndaba kanti labafowethu laba bathi ngikhulume ngento bona sebehambe igamu ezinde bekhuluma noma behambe bengena phela ema-office bekokota bethi hayi bosinobaba phela hayi bosinomncwabo phela nkosi yami buyani phela nizolamula buyani nizomlekelela ekutheni kuvikeka inhlupheko izovikeka njengamanje ke sizovikeka until ethuneni. Yes ngomncwabo uyahlehla kodwa ke manje inhlupheko isizovikeka until ethuneni hayi kimi kuphela kuwo wonke nje umuntu othi umngani wami kuwo wonke nje umuntu othi uyangazi kuwo wonke umuntu othi nje uyangithanda noma ungikhonzile. Hayi inhlupheko phela ngiyifuna nokuyibona inhlupheko hayi inhlupheko nje angiyifuna ngiyithande bakithi angiyifuni nje nokuyibona ngizonda ukufa kulama company lawa amabili. Ngiyabonga kakhulu bafowethu isandla sendlula ekhanda. Ngiyathemba ukuthi niyangibuka nabelungu futhi abakhulu ngiyathemba ukuthi bayangibuka kodwa after iviki lange-20 it's when ke la khona ngizobe ngigeqa nje amagulu ukuthi hayi lapha nalapha siphuma kanjena lapha nalapha kwenzeka ukuthi ingani ngiyanethemba nje bakithi ngiyanethemba bakithi hawu nizongethwala phela ingani ngithembisile phela ngomhla ka-30 ngathi ngiyafisa ukuthi njengoba nje sekukanjena sibe nabangani bakithi mawungishayela ngisho use-Cape Town uthi hey Mncwabo bhuti mkhulu uzongibiza the way ufuna ukungibiza ngakhona uthi naku sekunje nami futhi ngizosabela nami futhi noma bengiyakushayela noma bekuthiwa kuphi nezwe ngiyafisa ukuthi usabele kodwa after i-20 funga umayelele emathuneni angavuka nkosi yami angavuka nje agijima agcwala ibala lonke leli ngizobe sengineqinisa liphelele ukuthi wena umngani wami ngokuphelele uthembekile kimi nami ngithembekile kuwe ngesimanga nje salama company amabili eze kimi nje azothi cha Mncwabo uyahlehla asipartnership sizokwazi ukuthi siye eTulu kwaShabakangwane siye phezulu kwashabala ekhaya angithi yazwana phela ngiyanithembisa ngiyanijabulela futhi bafowethu lapha kaNgwane ngiyanithembisa nonke ngizohlala nginigadile mzala mzala hayi mzala hayibo mzala wenzathi awungizwa hayi mzala yimi phela lona mzala mzala angikhohliwe ngihlala njalo ngisho ngithi lapho kaNgwane ngifuna ukuvela ngawe mzala lapho kaNgwane mzala yemshana lapha enhlangano yemshana hayi mshana umalume lona nto awusangiboni ni mshana ngizawuvela ngawe lapho wonke lezi nqodlana zakho mzala ezibambekile zizawukhululeka maduzane nje khululeka umalume akakhohliwe uyangiva nemshana
silaphana embabane lapha embabane hey siswami embabane hayi sawukwenzeka thule nje uthi duba babamba nje asewukhwece nje mbijana ngizakusondela siswami nelive lonke la kaNgwane hayi ngilo nje ngithe nina benkosi ngilo nje ngiphakamisa isandla kini nonke isupport yenu yokuthi nje nibe la emoyeni ngiyazi ukuthi izwe liyanyakaza nala emoyeni kungeneka kanzima kodwa nje nilona nincengile nani nithi hayi no ngalabo ngalamasentshana amancane akwesicontsisele la kudokotela simbuke angikhohliwe njalo ngiyabuka ngazi konke ukuthi kwenzakalani lapho ngibhekile eLimpopo nisizakale Cape Town umaye mzwase Cape Town wonke mzwase Cape Town wonke i-first trip yami nje yokuqala engizoyithatha ngizolibhekisa eCape Town bakhona nje abafowethu lapha eCape Town kade sebethi bazongibhukhela ngisho flight ngathi manini phela hayi akwenimi nje kancane bathi bambani i-first trip yami yokuqala nje after le week lange-20 ngizolibhekisa eCape Town bese ngibuya futhi ngithi kancane mzwase Eastern Cape wonke muzu wonke wase Eastern Cape la kune network khona hayi kimi bafowethu nibakhulu ngalendlela letitu Satan kimi nibakhulu ngalendlela letitu Satan second trip ngizayithatha ngibheke ngase Eastern Cape ngizanitshela futhi ukuthi kuphi naye kodwa nje second trip ngizawubheka Eastern Cape umnqushu phela ngiyawufuna bakithi ningibekele bakithi umnqushu ngiyacela bakithi lapha Eastern Cape ngizawusondela maduzana hayi lapha phela la eduze kwami la sizwe sonke izwe likaMthaniya noMageba nibakhulu nonke nje la eduze kwami nje nibakhulu niyangazi nami ngiyanazi nibakhulu ngiyanihlonipha Limpopo hayi nibakhulu phela Zimbabwe nibakhulu Zimbabwe bakithi nkosi yami ngizawungena eZimbabwe ngikudala nje ngizobe nginqamula khona la ngizobe ngiyakhona ngizonazisa futhi nginitshela ngimelene eborder gate ningiphathele ini nani khona ngizokwazi ukuthi nginqamule kahle Botswana hayi nakhona kanjalo ngizosondela ngiyanithanda nonke zonke lezi ndawo sengiyibalile nezigodi zakhona mase ngingalibali futhi nalaphana eMatatiyela bakithi isupport engiyayithola eMatatiyela ayi ititu Satan konke mase ngisondele kini futhi after le membership ngithe ngizoyenza hayi ngithemba ukuthi ngiyothi nje bangiyikhulumisa ngoba i-membership ne-membership ngizoyibeka nje isandla ngithi Matatiyela kungenzeki ukuthi Limpopo kungalala kungadliwa Swaziland kungalala kungadliwa ngizawukhuluma nje ngikhulume after le membership ezayo next week after i-20 nizobona lindelana uNkulunkulu anibusise ningakhohlwa ningalibali ukusubscribe phela khona kuzokwazi ukuthi whatever engiyitholayo ngibuye phela ngiyishare nani bakithi uyazi lokudla wedwa kubusisekile uyazi lokudla nje wedwa ingani mina lokho engikutholayo kufuna ngibuye nako ngizothi hayi bani bakithi bani basekhaya asihlephulelane gamula nawe ngapha nami ngigamule ngapha bese nje sivika lento eyinhlupheko phela nabafowethu laba bezojabula ukuthi siyabonga sengisho nabafowethu laba bezojabula ngingagcini phela ngogombela kwesama ngithi iloko nje asisubscribe ke bafowethu njengoba nibona bese ngithi kuma product Nkosi yami ngiyabonga kakhulu isupport eninginika yona nangendlela enenza ngakhona umsebenzi wenu muhle kakhulu ngiyathokoza kakhulu kubo bonke sebewaphethe ama product wami bese ngithi akhona namanye phela sefikile
njengoba isitoko nje ade sesiphelile laba futhi ade bexova khona ade kubambezelekile hayi baxovile baqedile manje ngiyakhumbula nje la ukugcina amafutha enhlanhla lawa mina uzondi inhlupheko oil kade bemsila nje bemsila nje hayi uphumile usukhona ngesonto elizayo uzobe usuphuma uzobe usuvela naku-ke ngifuna ukusho ngozondi indlala oil ningathuki babukeli ningathuki inkosi yami nanoma ngabe ubani ngiyaqala nje ukusho lokhu ngiyagcina futhi kodwa ngikusho ngoba uzondi indlala oil unesithombe sami uzondi indlala oil ngisho icontainer yakhe nje iyodwa iwutho mangabe unayo endlini uzondi indlala ke oil nozwile ntumalini bakithi 240 rand 240 rand kusuka njengomsombuluko lo wakusasa uvele nje lo sisenifaka kuya ama-order nimfonele nimtshede hey sacela uzondi indlala oil hayi phela noma ungasafikanga kimi bakithi mawuthole nje uzondi indlala oil uyiphondla phondle nje wherever la usuku ukhona noma ungasafikanga kimi kodwa ke nginethemba lokuthi ngisho sekuthiwa siwuphelile lapha kwisikomkomo lesisakhona kwisikotela lesi mzwakangwane niyangizwa la esikoteleni la noma bekuthiwa ka awusekho isikotela sesisele nje sodwana isikotela nje phela sisodwa nje bathi senze imanga isikotela sikazondi indlala oil senza nje imanga senze imanga nje mangabe ngikhuluma ngila ekhaya ngithi akwesisukume siye phezulu sivele kwesisukume esifuna ukuphuma phezulu phekwendlu ngendlela nje la kuqiniswe ngakhona isandla angithi ngenzela phela labo thasi laba niyangizwa phethe ngithini labo thasi labo ukuthi mangabe sebezamileke nabo ukufake lezi zabo izinto mawuthuthuthu uyamtshela yezondi indlala sukuma avela ivele ibhodlela ihlalele phansi likubuke zonke indlala sukuma livele lihlalele phansi likubuka kodwa le elami mawuthi sukuma vele lisukume libe ngenyawo mangabe sisi ubaba wakho ujwayele ukubuya late njalo endlini abuye engasahambi kahle engasahambi kahle uya ultshethe zonke indlala hamba umlinde hamba umkhiphe lapha la khona lo file imthinte njalo umthinte nje limthinte uyobuye etatazela limthinte abuye shesha mayefika futhi la endlini akaloyi dry bus uvela athi mama ngifakela amanzi mawukuthi amanzi wakho onzile mama ngifakela amanzi ngikhaze athi kulukuthi masinya kuyathi mama buya ngapha kube njalo angithi uzwe kahle uzama ukugqiba ukuthi yini emsusile le kanti wena ukhulumisa uzondi indlala onke hayibo hambani nimlande kunjalo nje izobe sitholakala bese ngithi ke ningakhohlwa phela bakithi ukuthi nisubscribe nje njoba ubona nje leli button elibovu lela kusile iphutha lila lisho ukuthi man hayibo lithinta ulithinte lithi bhaqa awuzwa ke ubonike ngizawuthi mangibuya sengibuya ngizokutshela ukwenzakala ngemembership yami ifoni izobe sikutshela nje yona ukuthi hayibo nanga umncwabo ugcwele la ngaphakathi ngoba wena wenze njani uyo subscribe la uNkulunkulu akanibusise usacabanga usafisa ukuthenga whatever eyami usafisa futhi ukufika nje la engikhona mawufisa ukufika la engikhona labo thasi lapha lezi impuphu lezi lemdlwembe lemhamba imali lezi enza umncwabi uyahlehla ayinako ke lokho njengoba wena uphethe smartphone iyakusi smartphone sakho ungene lapha kuGoogle mawusufike kuGoogle uthi qaqaqa uthi Google Map bese uyabhala phela uthi Dr DR umnqamule DR bese uthi Mncwabo uyahlehla DR Mncwabo uyahlehla bese uthi qa uzokubuza ke lo gogo loyana athi ufisa nguse yebo ngokuthi uphinde upotoze lapha kuzawupotoze kuthi phato
mbijana hayi bo uyokuthatha kubeke la ngisho kuthiwa una petrol yokuthatha nje kubeka lo ehamba nawe tshele jikala nenhlanhla nje enkulu nento enizoyibona mina ngisebenzela la emzini ohlaza 7334 angazi ukuthi labo thasi laba ngangwengasho athi angisebenzeli ngisho kulezi ndlu lezi eyithuswa umoya angazi ukuthi mangabe nje wasewufika nje uyicustomer lami usufika usungifica kule ndlu le ephazanyiswa umoya ukuthi ke bazokutshela ukuthi ngikuphi kwenzakalini ngisebenzela nje Blue House khona la bakithi 7334 manje kulabo thasi kuyabaphoqa ukuthi abaze bapende ngisho umuzi yabo bafaka ama-electric fence kuze bezokwazi ukuthi bafane nami angithi uyabona futhi enye into angilaphele emotweni bakithi awukho umuthi wami engithi wozothatha sivula ibhuthi noma ngivula isivalo angilaphele emotweni imoto nginazo ngempela zikhona ziningi kodwa ayikho imoto eyindumba la ekhaya imoto nje indumba nginayo imoto eyindumba anginayo ngicela lokho ukuphinda ungathi uzongibona sengifika kuwe sengivula ibhuthi noma sengivula isivalo ngithi hayi ngena hlala la angikwenzi nje lokho futhi manje ngake nibuke nje abantu engibasizayo the way ngibahlonipha ngakhona makuthiwa ngiphumile la ekhaya ngemzini yabo ngifika ekhaya kwakho ngisuke ngizobethela kuphela hayi ukuthi ngizokunikeza ama product or kanje ngisuke nje ngizobethela futhi hayi bakithi yazi uNkulunkulu wami ngisuke ngizobethela kuphela hayi ukuthi kuthiwa ngisebenzele eGoli ngisebenzele eThekwini cha angikwenzi nje lokho ngisebenzele osizweni kuphela ngisho umphakathi wala usizweni phela uzongishaya bakithi uzongilwisa ukuthi sengenzani manje ngase ngiba manxiwa nje senendumba nje iyodwa ngila usizweni kuphela into ekhona ke nento esiyenzeka njoba njengamanje ngi-approach ama company i-product yami kuzoya kuye uzwe sengithi ngisho chemist eseduzane nawe usuzokwazi ukuthi uyithole only i-product yami and futhi kuma chemist kuphela hayi ukuthi ngizokuthumelela umuntu ngizodibana erank cha hayi hawu hayi ngizodibana erank product yenye leyo enye le futhi kenikwesabe lokhu ngaphela ikhona nje lenavuka mama bakithi khona nabanye ngathi sebeyabazama uyogcina usuthatha into ukuthi uvuka mama bakithi into yakhe ivuke emlibe hey mlibe ivuke emlibe pasopani eyami nje iseyodwa ihlonipheki iyahlonipheka futhi yinhle ithembekile inenombolo zala ekhaya inenombolo nje eyodwa 073 219 664 073 219 664 and bese ngithi sengigcina if ukuthi niyishayela le nombolo bafuthu ngoba iseyodwa nje ayikabi imbili azikabi imbili iseyodwa eyesibili eye-office leyana iyodwa iyiselula eyesibili i-office 034 004 00 11 034 004 00 11 yizo nje zombili mawuthi ushayele eselula ayibambeki ngena ngaphi officeini le office ngebahlali bangayibambi ngoba phela le iselula bakithi hey ngokuthi nje abantu bathanda umncwabo bazonda inhlupheko kunye nami hayi bayifonela bakithi yiko ke ngicela ukuthi nangapha nisebenzise laso yizo nje kuphela ayikho inamba yami ayikho inamba ayikho imali engifakelwa yona ukuthi ngisendele ngiyithatha eShoprite noma ngifakele kwaShoprite cha ningakwenzi lokho bokwazi ukuthi hayi
wena ingani uyilomuntu ozonda umncwabo wena uphethwe inhlupheko sikuphathela la kimi. Hayi manje ngifakela imali ngizokuhlolela khona lapha emoyeni bamba hayi hey angikwenzi lokho ha ngizokuhlolela efonini angikwenzi lokho mina hayi uboza ngizofika ngemoto ngizopaka lana uzoyibona nje imoto enekhetheni lamakhosi imoto enekhetheni lamakhosi amakhosi abuyaphi amakhosi antunte emgwaqweni amakhosi antunte emgwaqweni hey wasilaya lamaphosa sondeza phela labo 350 bakho bakithi na kuphela sekuqoleka nathi sheshisa lamaphosa bakithi sheshisa babomdala bakithi hey ubuyise Nkosi yamaphele ilokhuza sayenza ukuthi mayigcine sekuqoleka nathi letha labo 350 bakho phela abantu bakithi baba ngiyaqala nje nami ukukucela Nkosi yami ngilamlele babu ulamaphosa Ramaphosa bhuti ngilamlele mfowethu banikezela abo 350 kuzawuba ngcono bezongiyeka ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akanibusise phekwe data yakho nje akwenze kumusa ngoba uhleli nami kuze kube lesikhathi phekwe data yakho akwenze kumusa sengivala bakithi ngivala ngananga umama lapha kamkhungu eThekwini ungithinte mawami please my mom please ma wami kamkhungu eThekwini uyangizwa nje mama antu awusangizwa mama ungithinteke mawami inombolo yami iyo leni ibukayo la ngaphansi 0732196664 e office 034 004 0011 ngiyabonga.